بله تماشاوانین هجا روش تیره با آوای کی زندی ام جی فستیوال سیزدان یا چاند و سپور یا جوان کرد یا بناو مظلوم دوگان جی باجار کلنی با آوای کی زندی ماچا فینالی یا نوبارا یک سپور سه و سرهلدان سپور ده ام جواره پیشکش بکن با آوای کی زندی بله تماشاوان هجا وقت زانین کو دگلک اکتیویته ان سپورت دوی فستیوال دتین لدارخستن بری وجی تورنووا فوتبال تیل دارخستن و انجام ده هر دو تیم فوتبال یک سپور کو ج بیلفلد هر وها سرهلدان سپور جهان و کو نزدیک فرانکفورت هر دو گهان فینالا و تورنوای و ایرو و ماچاوا دست پیکر بله تماشاوان هجا وقت مگوت دست پیکر ده کو فستیوالا سیزدان یا چاند و سپور یا جوان یا مظلوم دوگان لباجار کلنی با آوای کی زندی بس هزاران کردستانی بشدار دبن نهاجی با آوای کی زندی ماچا فوتبال نوبرا سرهلدان سپور فرانکفورت و یک سپور یا کوج بیلفلد هاتیه هر دو ماچ فوتبال دست پیکر به تماشاوان هجات خوازم هن آگاهی کوچوک بدم که درباره تیم فوتبال یک سپور او بخواد تیم که کل باجار بیلفلد سال 1907 ده اف تیم هاتیه دامزراندن و حتی هاد باش داربون آوان فستیوالان ده سه جاری بوه شامپیون فوتبال فستیوالا مظلوم دوگان و هر سجاراجی خلات خود دیاری رشد بکرده. ولی تماشاوان هجا وکو لسر اکران و خواد که ماچا فوتبال دست بکرده داربرا سرهلدان سپور فرانکفورت و یک سپور ده و بجوشه که بگرماهی کوپا جهان آکو حمید زانن کل باشور افریقای تی دارخستن سبه ماچا فینال الوی درجه تی دارخستن کردستانی جی هر وها با آوای خواه الوی دره لکل فینال آخر فینال فوتبال نظر هر دو ماچا دا تکتن تماشاوان هجا ادخوازم ناوین لیستکوان تیم فوتبال یک سپور جوار بینم زمان لیستکوان وی سرکه ترزان اکجای هجماراوی آن نهایه هر وها سامی اونن هجماراوی یا 11 رضوان اجه 8 ادیس کرناز 10 دوغان آی هجمارا 4 حکمت چکار یا 6 هر وها چتین چکار 7 آزاد آی لیستکوان آزاد آی دبن هجمارا دوان دد لیزه و متین چکار جی دبن هجمارا 50 او کاپتان تیم فوتبال یک سپوره و یا چین ایچن دبن هجمارا سیاده و قلعجی واجی ویلی کریس خورتکی آلمانه بله تماشاوان هجا لیستکوان سرهلدان سپور جی سرهلدان سپور وقت مگوت باجار هانو فرانکفورت او جیگها فینالا و تورنووا فوتبال ناف برا جوان کردستانی ده لیستکوان و سلمان ساکل کابا هر وها اتهم شمشک دیار یلدز شعبان ساکالک کابا هر وها مراد بوراک لیستکوان بلرم پتروفچی ببورن فرات کرد سرکان سرجو لیستکوان آدم ارسلان هر وها سردار سرجو اوجی کاپتان تیم فوتبال سرهلدان سپوره و عقید یلدز بله تماشاوان هجا لسر اکران و کرجی وقت مگوت دی فستیوال سیزدان ده یا چاند و سپورا جوان کرد بناو مظلوم دوگان نهاجی ماچا فینال فوتبال ام بهور تماشا دکن فستیوال تماشاوان هجا بجبو بیر آنینا آیدن اردم هر وها شورشگرین کو لإيران هاتن بدار ذكرن تيل دار خستن هر وها يان جي دبن درشميك يان ريبرتيك وكردستانك آزاد يان جي شركي بحشمت فستيفال تيل دار خستن بله تماشاوان هجا وقت ما قلت ماتش فوتبال نوبرا سرهلدان سپور و یک سپور ده جبلی فوتبال گلک جورین دن سپور دوی فستیوال ده تن لدارخستن اما دناوا روژه ده دناوا پیواجویا و دارخستن دوی فستیوال ده مهول بدن انجام نوان سپور دنجی جواره بینن بله حوالی می ماراتونی ده دمشه جکرم خورا دوی ورم بریا صحنه اما دست بکن
ناوی هوالا ندویجم بلند زوان جان اولوسوی سردار پایماز احمد زانگر سربست مزوپوتامیا بله تماشاوان هجا جبلی فوتبال جی وقت مگوت دوره اندن اسپور الوی فستیوال تر پیشکش کردن بوکس هر وها کیک بوکس و تکواندو و تنس هر وها شطرنجی و دارت و بازدان 100 متری آ 400 متری و ماراتون جی اف جوره اسپور بتایبتی هم جبو جنا و هم جبو میران تن دارخستن دناوا ها استادیوم ده اف پیشبرکتن دارخستن و دناوا روجه ده می هول بدن انجام وان جورین سپور جی جواره بینن زمان هگر در فت چه ببینجی تماشاوان هجا می هول بدن کو هف پیوینا بکسین سرکفتی را کسین کو بونه یکم یعنی خلاطا پیشی ورگرتنا امی هف پیوینه بواره بکن بله تماشاوان هجا هون هاجی ماچا ما بردوام ماچا کو نبرا سپور سرهلدان سپور و یک سپورا بیلیفیلده خود کرد دخواست که ولاتی بسر بکفه نهاجی لکولنی لباجار کولنی کردستانی جوان کرد او جی لگورا خو و وک خو لگوری در فتن خو هاتن ودر پیشگیریا تیم خو فوتبال دکن به جوشه جی تماشا کرنا و بردوام دبن بله تماشاوان هجا بگومان کردستانی هاتن و درج و تماشا کردن آوی ماچ فوتبال فینال یک مگوتنا برای یک سپور و سرهلدان سپور ده بگومان جوشا کردستانیان حس کردن و جبو هر دو تیمان یا گرنگ اوه جبو کردا بشدار بونه کو هر کس لگورا خو بشدار دبه کو جوان کرد لوی دره تبلیکو الغریبیه تبلیکو دروشک پر خراب ده دجین لولات ما روزانه صدان جوان ما جیانا خوش دست دن ایشو تیرو که پر مزل هم بری بگل مته کرن لوی درجی جوان کرد هول ددن لگورا خو و وک خو و جبونا پوش روزا خو
یانجی گریدان بالات خوره و فستیوال لدارخن نوا فستیوال ده جورین جدای سپوری پیشکش بکن. بگومان وقت مگود تماشاوان هیجا آرمانجا سرکه او جیوان لیستکانیان جلوان درخستنا وان فستیوالان وان مهریبا جانان او کو جوان کرد بچاند خواه به هنر خواه گریدایی بین دبه در فتر کو بصدان بحزاران جوان کرد لهمان قاده لهمان جی هفدو ببینن جنیز و هفدو ناس بکن دردو کل خواه جی هفدو را بیجن. بله وقت مگود تماشاوان هجا یک سپور او کما جوان کرد یا تیم فوتبال جبیل فلده و پرانیا واجی کرد زردشتینه جل سال 1907 ده اف تیم هاتی آوا کرن و سی جاری بوا شامپونی یعنی دست خستیه نهاجی جارا چاره امی بنرن هبرد انجام و ماچه ده کی جان تیم و بسر که تیما یک سپور یعنی سرهلدان سپور سرهلدان سپور بکنجی سورن کسی کو نه اکران خود کرنه بکنجی سور سرهلدان سپور یا فرانکفورتی و کنجن زر و شینجی یک سپور بله. ولی تماشاوان هجا بگومان امجی لگورا در فتح خو امکان خو مهودن و ماچه جوار بینن اکران و امجی پیچه کی سر آگاهیان هن آخفتنا بکن بگومان در فتح نجی هون زان به بچرنگینه ولات غریبیه نه به هویا کو روژا کوره کو کرجی بکاربن وک گلن دن دنیای بکاربن تورنی بن خواه با آوای کی ریکو پیک با آوای کی ام بیجن پروفیسیونال تر بکاربن هم بریا تلفزیونان هم جی بریا ام بیجن دزگهن راگ هندنه جه گلی خوره جه تماشاوان خوره راگ هینن. حتی نا انجام ماتش الله برا یک سپور و سرهلدان سپور هینا 0-0 هینا تیمان تگول ایدن نکریه ماتش با آوه کی نورمال بردوام دیگه و
ولی تماشاوان هیجا ماچا ما بردوام ماچا فینال دابرای یک سپور و سرهلدان سپور تبلی کو روشهای براستی نها لوی داره یعنی گرماهای یک پر بلنده یعنی گلکی گرمه بیدی سجی به هزاران کردستانی هاتنه و لوی ماچی تماشا کن نتن لوی ماچی بجناری لوی فستیوالی بونه فستیوالا جوانان روها ام دبینین جنها ام آوای کی زندی ماچا فینال دابرای یک سپور و سرهلدان سپور تنن اکران نوع بله تماشاوان هجا وریشک مدید نه وریشک عالی سرهلدان سپور و چه بو سرهلدان سپور گولک آنی بو 1-0 عالی جبو سرهلدان سپور بله 1-0 جبو سرهلدان سپور انجار کدیم دوباره دکن وریشا سرهلدان سپور بله تماشا کن بدرن تماشاوان هجا لی بله گول بله همانو سرهلدان سپور 1-0 چپکن که خور راستی جو مدی تماشاوان هجا دی جاری گولا سرهلدان سپور هاو دوباره کرن ده انجام پاسه که پر جوان ده لیستگوان سرهلدان سپور گولا پیشی آوه ماچه آنی بله تماشاوان هجا وکم دبینن لسر اکران ماچ فوتبال فینال ناوبرا سرهلدان سپور و یک سپور ده بردامه یک سپور بازار بیلفیلد و سرهلدان سپور جهان و فرانکفورت ماچ فینال تورنوا ناوبرا تیم کردی کل آلمان دجین ام تماشا کر وکم ودیجی تماشاوان هجا سرهلدان سپور گولک آنی انها حتی انها انجام اوه ماچ 1-0 تماشاوان هجا منها جی هول بدن به سپور و organizatori van turnuvên sporê taybetî jî ê futbolê Birêz Fethî re hin agahiyan wergirin ser bi giştî rewşa futbolê nav ciwanên Kurd de rewşa tîmên Kurd her wiha bi çi rengî ev turnuvatên organizekirin tu bi xêr hatî stûdyoyê Birêz Fethî ez destpêkê te dixwazim yanî rast me got em Kurd jî li gora xwe li gora derfetê xwe hewl didin van maça pêşkêş bikin her çi qasî em hîna dewleta me çê nebûye jî lê bi coşa em bêjin futbola Kupa Cîhanê a min halbaşûrê Efrîqayê tê kirin û sibe jî fînala wê navbera İspanya û Hollanda de ez dixwazim tê bi giştî rewşa futbolê di nav ciwanên Kurd de bînê ziman ez texmîn dikim ev gola duwemîn bû niha me dîtiyan nan çê nebû qebûl nekir belê offside bû belê kerem بله اول اینجا از آمادهکاری وی تورنوای سری دال ناو دامه او جوا تورنوانا بو خورت کرده وک دنیا خوباسی یعنی وک دگوت یا کوپا جهانیه جوای جی اوتر yani heyecandır dibinin وقاس کی yani او dilizin yani جبو ویجی وقاس بهفرا ideali dilizin yani بهفرا وقاس باش مجادله نتكلم ببره ام الماتشي تماشات كنها نا اوف سايد بو ادبجم فريكو با نها بافيجي كوما سرهلدان سبور او قول نها تحسباندن نها تيما سرهلدان سبور جول اخو افيت بل دركت درفي قلعي نبو جول بل كرم وقت işte وقت مقود her تيم جيك او ليدجين نوا 14-15 تيم كردا da peşketine hatine turnuva düreni çebu ya merkezi loydereci her tim ev kirne yani خسرandına u hatine vedere حدو تيمين هاتن فينال سرهلدان و ام بيجن يك سبور نوسايا اري يعني وقت قلت نعم حساوي عم بكن ناف
çel takımı da hatına vara. Yani de encama listika çel takimi de ev her du tim hatin bun gana ve fina. اره حتی که یه هات نویداره وانا بلگا خدا تریکیم 15 takım devre dışı kırın ya merkezi da ji nava çal takımı da listin o hat nevidare. Yani براستی هجمارك نکیم افجارکی و صاد بهizm کو چل تیمن کرده ده انجام ده تیم هاتن بگشتی آستانگین لپیشیا و ده جبو ارگانیزه کرنا وان تورنوین بویرنگی بتایبتی ماچن فوتبال نوارا جوانین کرده چیه لپیشیا و هون وک ارگانیزاتور کی ویکاری. ولی آستانگی ما اوکا علاقه گله یعنی انسان کردی ما این حالا نزانن خورتی وان چاوانا جوانی وان چه وراهی چاوا توپ ادلیزن چاوا لیدنرین هین وانا او نانی زمان هین نانی او اشکره نبیه جبوه یعنی گلگی غمگین خورت دلیزن و قال پیریم المالا دانا یه آلمانا تدید استادیو دانا او گانا تجد او کردن. فتحی مدید ایریشک یک سپوری وقتی هما گل کانی بانا تخوازم پیچه کی نرخاندن سر وان هر دو تیم ما یکون ها گانا فینال بتایبتی یک سپور و سرهلدان سپور پیچه کی سا الگورا چاودریت تجنیز و واناسکی آستا و هنرا و تکنیکا و فوتبال بیچرنگیه. والا او سالا من 13 از سالا یکمین از بخواه پیدا لیستم یا سالی حتی ایروجی حتی بری 4 سالا من حکمتی دکر 4 سالی از ارگانیزه دامه یک سپور و جارا چهارمینه تی فیناله سسیا یا سه برن سه جارا قزنج کردن وان سرهلدان جید علی هانا و فرانکفورت دا بشتاری تورنوا دبه تبلی تورنوا دبه دوردا جی او تم درد کویه یا کمین هرم خود درد کردی. لی هینات فستیوال ده بویه کمین تجاریان نه سرهلدان سپور. نه و جارا یکمینه. سالا پارجی لیستن بله اما حتی وی قدمه ناتن زو خسریان چون اما ای سال پر جدی ارگانیزه اوان پر خوش بو و هر تاقم جی او کردن یعنی هر تاقم دوره دیشی کردن هات نویداره. لگوری چوب پاندنا تا جیرت درنا تا و انجام چاو بیان جیت نخوازه وی که بین زمان. والا گندک ته دیتن خلاوز نخ خوازه دگو تشتگی ولو هبو سرهلدان یعنی مرد بینه پر دخوازی وان جارا یکمینه دخوازن که قزانج بکن اما مرد بینه گاوادی یک سپورج دگوت اوات ام خوازن استرکاخه چارا بگرن اوجی یعنی ایرشاد بنسر از باورم یعنی دخوازی من برا یعنی کی باشه او قزانج بکه اما از وقت از دبینم سرهلدان دبه. حتی ها یک صفر یان جی تخمینت برید و ناز کش علیوی تکنیکی آستاوی لاستقبانی ده بگمان تب خوشی گوت جبو ما یک آرمان جا سرکه او کودناوا تیمین کرده ده جوانین کرده بشدار بناوا و فستیوالی ده لوی غریبیه کرد جوانین کرد جنیز و هفدو ناز بکن هفدو ببینن لی سر یعنی چی بنگاه کوت و وسا تخمین آخواتی که بنگاه چی؟ والا یعنی مقود خورتي انت تجنيزيكي فرانكفورت يا نا ناز الكولما از بخال كولما از نوا بوتان سبوري دما جبركو از دزانم از خوجي روجنامه‌وانی özgür politikayım fethiçiyam az wana tinim qalam her و داره از ماتش وانج تعقیب دکم لیستی وانجی لیگا دا چاوان از وانج تعقیب دکم جبر که بزرس لیگا یعنی گو بزرس اوبر لیگا لعالی فرانکفورته او تیمی می یعنی سرهلدان حتی ورا رابیه و یک سپورجی جی خدا اوجی رابونه کرایس لیگا آدا اوج دور دیلیزن جبوه یعنی کلاس فرقی جه جبوه یعنی جمرا یعنی حرف آلمان دگو ایگال اکید به اما دخوازی من هر دو باش درباس ببین خلاص ببه سر اکران مدید دوباره کردن ایریشک عالیه یک سپوره ولی ام بیشتر دبر کلایره درباسی گلی نبود. نه خواستم پرسه که ام الگلک ولاتن اروپا دبینن به تایبتی دماکو ام چمپیونیا جهانی نه نشوپینیم به هر همی شوپاند ایروجی سر 3 و 4 مینه تقریبا کم آلمانیا اوروگوای نفسه اسپانیا و هولندا و بلیزن فینالی ام گلک وان ولاتا دبینن جوانن بیانی جهنه نه
ناف تيم ألمانيا ده ناف فرنسا ده شو فرنسا فرنسيتنا حمي رشنو نتوين دن نياجي حمي ولا تا شو ما قالوا يعني نيك مليون كرد الألمانيا نوصا حتى انها امس بيكي كرد درباسي تيما نتويا ألمانيا بويا يعني جي خد نافا كلوبين بلندا ألمانيا قرتنا يعني بله جول دوا ام دبين تماشوان هجا بله سرهلدان سبور جول دوا يعني دي جول تشكيله ولا وقت ما قلت يعني وقت ديتين سرهلدان في او كي بر جدي دغري يعني بر بسردا ترى او ديفانسا يكس بوريجي وحتى كر بهبره هدفع ما كرين يجي جو اوف سايد ساكينيا ودي اول اوفت يعني جورا بالا مكشان باسي واجي وسا دريجن شغلي المان انا تكتيكا وانا اري راست المان تيبيش المان دبين او ديليزن يعني فقر نسير برصا خوا وقت تماشوان جا كنت بين حتى نافا انجاما في فينالي ماتش فوتبول برا سر هلدان سبور ويك سبور ده حتى نها بو 2-0 جبو سر هلدان سبور حتى نها بسركت هنا امد بشي يكيد نجفي لست كده فقر نسير برصا فتحي مثلا خورتن جواني نافا تيم النتوي الأول والله اگر ki insan takıma ka tîma ka Kurda ya netevî ava bike ez bawerim yani tiştekî pir xweş derkevim holê çawa got nav takımê Avrupayê de ya Almanyayê da Fransî da Danimarkê da gelkî xort hene تيم النتوي ده تنين شما كرد الفاضرة مثلا مليون كرد الألمانيا ديجي وتبحثها تشل تاخمين فتبوليكر نوصا كو تشل تاخمي بهذا الليسن ده انجام دفاع من هاب اوايك زنديد وشينين يك سبور وسل هلدان سبور جي وشمت منابي اللي بورنا ناخذ خازن تقول يوم بدنا نابي نبي تجي راني مشي احسن بله تماشاوان هجا جارکدن با آوایکی زندی اما چا فینال یادنا برا تاخمی فوتبال یک سپور و سل هلدان سپور تینن اکران نوع بله تماشاوان هجا دست بکدم لیبورنه که خوازن قطبونه که جبر پرسگری که تکنیکی پیچه کی قطبون چه بود اکران مده لیتام ده بشه کمین و ماچه ده او قطبون چه بود بشه کمین خلاص بونها بشه دومین دست بید که بشه کمین ده دو بصفر جبو تیما فوتبال تاخمی فوتبال سل هلدان کو بکنجی سورن سر اکران و هندی بینن هر وها تیما یک سپورجی بکنجی زرن سر اکران العالی چپ اکران و بله وقت ما گفت تماشاوان هجا فینالا تا فوتبال نابرا تخمی یک سپور و سر هلدان سپور دی چارچوفه سیزدمین فستیوالا چاند سپور یا جوان کرد یا بناو مظلوم دوغان لباجار کلن استادیونا کلن زود لباجار کلن آلمانیا تل درخستن گلک چالاکین هنری چاندی و سپورتیو لوی فستیوال دتن لدارخستن یک جوان جی ماچا فوتبال یکون هاب آوای کی زندی ام بهفر لی تماشا دکن گل گروپ موزیک و چانده و هنرمند سرحدو آگریجیان سارق آپوکوما کلاشین ریناس سیمار کوی گووندا کردی گووندا ارمنیان و اکتیویتین سپوری یدن وک بوکس کیک بوکس و تکواندو تنس هر وها شطرنج و دارت و بازدانا 100 متری 400 متری و ماراتون هم جبو جنا هم جبو میرا بله تماشاوان هجا ده ماچا پیشی ده آدس پیک ده نابرا سرهلدان سپور و یک سپور ده ما بشه یک به 2-0 جبو سرهلدان سپور کو کنجی واسورن قدیا ده نهال که لکه ما دستودیا ما وردجی برز روزنامه‌وان سپور کو دو روزنامه ازگور پولیتیکا ده دخبت برز فتحی چیا جارک دین هون هاتن بخیر هاتن برنامه برز فتحی سپاس بله كريم نظام بتايبتي ما تخص لسر تديت بشي كمين بدو بالصفر قديا هجر رو شو صار بردام كي وكو ام دي بينن استا ليستكي نرنا تدوي شابه
ya başa yekemin وەک وەزان وژ دەزانن دو قۆڵ ئاوتن سەرهێلدان سپۆرێ یەک سپۆر هالا ji xewê re nabiye hala daxwaza wan ne qol avtin e ji xwe qelê xwe biparastin e yek sporak ez nas dikim gerek بهتر اريش كربا bêtir êriş gerek bike yani لان ها كتيا واري الجولبر خد نوصايه aynen öyle البر خدودي قولكي سسيان نخه yani bere yek sporak ez dizanim قولك تخوار تقول بهفرا بالماني تشتغلين نقول كاميون سوايت هاد جو ورا كم او بكن ام ديسا ام قازانج بكن وما بردي يك سبورج دو صفر دا كريه سي ودو كريه چارو دو يعني ممكن ادوي ماتش ده جي وصابي مرون زاني دبي جو كا فوتبول جروفر كاس زاني بكود دشي نوصايه راست tabii yani karın قولك بافيجن يا دو yani takma dedin bekin ben avuk ben eriş und kanun qolê diye bavêjin جبر ku dixwazim bînim bîra temaşevanên me ev cara çaraya ku yek spor beşdarî finalê dibe yek spora ku niha li paş maya di 2-0 ku bikin zerin yani bêjin heta niha di maçê de têk çûye di 2-0 yek spor çar carî beşdar bûye sê carî jî bûye şampiyonê finala taximên futbolê yê festîvala Mezlûm Dogan belê de yani نورمال دي فوتبول ده وقت کو برز فتحي ناقلك دماكو ما شوبانجي شامبيونيا دنيا يكون هالباشور افريقيا قالك ولاتن بنافو دنك بين شامبيون الدنيا ايطاليا ولاتن وك فرنسا دكتورا كده درب شو نوصا شو والله اخوان بله ما اوجي تعقيب كر ما بخوا دي تشاوا درباس بو لبله قولا سيانا إيريشك دن علي سير هلدان سبور تشيبو لي جول نهات نان بلي فرنسا لوي شامبيوني دا gelki problema wan hebun nav da yani hat ditin çava anelka je trener je antrenör xwara xeyf kirin derket çu çava yedi Ribery wan ne xwastin derkevin turnuvayê net xwazin derkevin چما يعني دفردا تخازم برزگريك كي بينم اري من ها خور ماتش اخو تماشات كن تماشاوان نماجي تماشات كن نابرا يكسبور سرهلدان سبور بكنجي صور و يكسبور بكنجي زر حتى هاد 2-0 جبو سرهلدان سبور يعني بويرن فيرانجي كود قوم نابا تيمي فوتبول ده اي نتوي ده اي دولتا ده يعني وقت بكنوكا زاروكا تكرن سدمين ويچين نريناتا ده راستا گو یک درد کبد به مثلا پوزیشنا من نباشه از خوازم نویداری بلیزم و اید درد کبد به نام تو تر گوتی تلویداری بلیزم ایشی تکنیک دکتر و کوچ تخمی چیه گل کی ایشی وازوره گل کی yani anelka ispat ki qolere mesela Türkiye listeye و Chelsea'da dilize pozisyona vi ama اگر هر فوتبالیست که گور عادلی خو بخوازه و هرچ به برادای بکرن تو ارگانیزه نامینه ارگانیزاتور انا سیاکت بله گل سیاد دان سرهلدان قول سیاوت از باورم وی پول قول قرالی به حواله نبی چتین باور کم خو هر سی گل نه ama beri de gol da Torreve de gol gerek gol gerek. Vak ma dît işte yek spor golê sisiya nedxwast bixwe ew bike fakat niha û jî hat edî wê şeref golî dibêjin êdî miro texmîn dike êdî şampiyoniya vê finalê serhildan spor bo xwe garantî kiriye yan jî mumkin e tiştin biqewmin دمجي كيم دبي هدي والله يعني ما وقت ما قلت الفوتبول هذا هر تشتك دكانه بقومه يعني هر تشتك شيء بقى يعني دي سيدا قدا دو قولتين عافتن دي دو دا قدا سيكولوجي هاتنا عافتن مريد لتيجي اما في در في گرمه في دخازيا يك سبوري مريد بينا كي او ماتش بليه يعني ام فجر نسير مثلا خو يعني حتى انها ما بحثها اف كو هريك بكيف اخو بدلي اخو بلا يزيدنا ميناكا فرنسا تاني وانيلكا وانا اني ليستيكفان نوي ويشاغي يعني تنابني كو كلوبين نافنا توي كو الفرق الاسبانيا الانجلترا الالمانيا الايطاليا هنا
بازارا وی آ تجارتی بو بپرا هشتیه کو پیچکی قیمتی ام بیجن تاخیم نتویی نمینه راسته نها لیستیگوانک بتشوكي دا مثلا قلاجي جولير دبيجن بتشوكي دا هاوستكي دبيقوا قد كبي قالي ويدي مثلا البيش دليزي قولا دا فيجي او سبيسياليست بيجن او جوي اليرا سبيسياليست ويدي سنترال اورتا ساغي دبيجن مثلا ناف ميدان دليزي يك ديفانس دليزي اما تنها رابو يك ديفانس دليزي تاغو از تبم بيش بليزه ويك بيش وانيش تاغو از الباش بليزم او ناف هافدا يعني تشتي خوش تشي نابن ما بس تام برسام او برز تشيا او بوكو نها قالك فوتبول جي بويا بازارا برا مخابن يعني جي علي خوي هنري وعلي خوي الاستقفاني بيتشك يدور كتير تفريق وهنرك خوش جوانا جي لي علي بازرگاني هدي لبيش كبي دماكو الاستقفانن كو الاستقفانك جي فرنسا د كلوبك انجلترا دي بمليون برا نخماويه ايدي بتيما ولاتي خرب لز يعني تاثيرك باندورك نيجاتيف لسر تيم النتويد كما بس عماد بيجم في كلوب ومساله بازرگاني ضبا فوتبول ده نوصاير راستا قوتنا بر جدای تشتكي ولو هاي نافا الاستقبال دا من بيستيجي حواله كي من بروفيشنال جي هي يعني او جي كي كورده قلت ما تاخما يوكنت يعني او 21 دبن يا جير بيستيكرا قو فلان دعوت كريه قلت از نكار مارم نها من جي خو ده تاخما خدا قرتيه جيم فيست ازي بريندار ببم ازي او ببم وكا وقوت يعني سر هلدان سبور ببوره كارتا زر وك اغاهي ورجرج بركو فاول كر لهمبري الاستقبال يك سبوري بله مثلا وي وصاد قوت يعني تيري انري د يورو د برشلونه د دليزه لو داره پره خو قازانشتي پر قازانشتي تي مال تي تاخما فرنسا د بليزه دبي مثلا ريزكوي هيك سقط ببي جارا جديد ناليزه وجارا جديد قلب كادن نتشي يعني او تشتي ولو هنا نافا الاستقبال داجي ترس او ترسا هنا بله برز چیا ام جدف دنیای بردن بر او تیرا خانه جامرا سر خود پیون متخص چن مینا کوسا بینن بله ام ها دبینن روشک بچکی کریتیکه نوسا جبو سر هلدان سپور ایریشک جالی یک سپور و بکرن پشتی فاوله و کرد کل استقبال سر هلدان سپور کرد ازر بله ایریش بو بله ل لهمبري وقت بيجن ديوارك وجالي سر هلدان سبور بهاتبو آماده كرن در باس نبو بله برز چیا ام روشا جوانن کرد بگشتی دناوا يعني او هست الجمتها وك اورجانيزاتور كي فان تورنوفين فيرانجي نافا تخمن كرد كو جوانن كرد براستي جدل دخوازن باواي كي بروفيسيونال يعني جي او جبو رنگا كي ام بيجن خوبيك جوبي نوا وقت خوبي وندادكن وقت فوالا يعني جي او خوستك هي يعني والله او خوستك قال كي ناف خورتي كردا ده هي دقول دل برتشتا دخوازه اما نن بيات امكان نكارن ممكن امكان هنا لاوروبا امكان لاوروبا هنا ويما مثلا چند که دن ناسكم باوی مگوتیه مثلا خورتك پر باش دلیزه دخوازه هر دوره مثلا هر بیلفلتی باوی بيدوي مثلا تنكاني جبردا هر واري كريمن وان بيشي وان دي برن دي باوي مكتب لازمه ايش لازمه فوتبول يعني هي الكرد وكا جو ريكا قازنجي نادي ناوينن حقا تج باوي وانجي دي وانجي براي وانجي يعطي تشركي توبي ورا المالا هارونه جو zaten جبو ويجي كردي ما بيش وانا كده يعني تبجي مالبات وجواك لفرجي تبليك الأوروبا أنا دبن أستن وكلام لبيشيا خوستك ودا خازن جوان كرد كو بأواي كي بروفيسيونيل ريا خدنا و الاستقفانية فوتبول ده بلايزن لهنبري فيد نرينا ده تشبي وستبيكرن يعني هشياريك جبو مالباتان جبو دي بابان في مسألة يعني نتنج علي قزنج كرنا أم بيجن علي مادي ومالي وجه هجر أم بيجن كوري وابسركت هر وهاج علي مورال وإنسان إيريشك علي سر هلدان گل چاره تخمین کن بله گل چاره 4-0 جبو سر هلدان سپور از وصاد حسم کو عالی یک سپور تام دستلانی کتن حتی عالی دیفانس جی بچکی جهدو بلا بونه نوسا اشتبك ما قلت قولي سسيا هات عافتن دورا ومدي وان هفيا وان جي تشون جبوه نهاجي شوارا اما افتشكي نراسة فوتبول ده نوسا طبي نراسة يعني جو جريك بو فوتبول كجيكي نورمال او
yani merid kana bilize ama İro bu mazlum doğan bu şehidi Kurd Kurdistan'ı İro gerek insan çu desura da var ev beke yani. Hem duhazın mesela yek spor cez bavar dikim yani germe per sekinyan per heviya man zaman dem yani gel ki der var sekinez bavarım bu veji avki yani. بله دیسا جی یک سپور تیمک جی تیمن به کالیته گل 50 هات کردن نه گل 50 جی علی سرهلدان سپور و دیجی یک سپور 5-0 تماشاوان هجا جبو سرهلدان سپور مگوت یعنی تبلی وسا جی یک سپور یعنی تیمک جی تاخمن کو پر به کالیته نوا کرده در اروپا سه جاری بوه شامپیون وی فستیوال نوسا راسته وقت مگوت یعنی یورو یک سپور نر یک سپوره یورو روجا سرهلدانی وری وقت دبینه yani یک سپور مناک بیجی yani من مسیجرا kazanç kiriye هناك يدي قزن هنا جدين kazanç بکن بلا yani وقت پر خندا سر لیسکی یا جی خدا بنا یکمین دوردا لناف چال تقومی دا بنا یا ببورا ا 50 قبول نکردن وقول اوف سايد دانين بله بله 4-0 تماشاوان هجا گل 50 حكم قبول نکرد وک اوف سايد دانی بله işte yani وقت مگوت yani ایرو جارا چهارمینه اول فینال دیسکن ناواندا لیستکوانی bu şampiyon henet navda یک spor hep serketini buna antrenörü van الاستقفان یک سپور کتن لیگا یکیج نوسا مثلا ترکیه هن الاستقفان الوانا Ariaz henek atzanım navivan vedere nabecim duzanın yani Almanya henin erişekdin çe bu böyle le serneket bele İsviçre henin mesela dal kurt pırtışt peşvaçuye navanda listigani kurt hene le Irak'ı takma Irak'ı da hey listigani kurt دوسیکن حتی نه یکیجی وی درجی مثلا هبون اما چوب خبر دا دگو işte ya az Kurdum ama nafazım bejim belki zaten Türkiye yani işte bejaz got az Kurdum yani ve çima şaştık pırmazın yani bece Kurda gerek hamilne tevt dibinin am dibinin ku ali xoracın bilindikin bir taybeti demen futbol ede ne olsa rasta ha hen çande gidin az nas kim hen Türkiye dilizin işte ser debe işte Dersim'im az Sivas'im az mesela ben Kurdum kanap tarafıca az Kurdum ama ne kanal Türkiye beje az dizid becez Kurd dizid bez Kurdum nal Türkiye ke meşhur bu ki binav denk bu gaz Kurdum ya kaseti win aslinin ya nizam yani konseri win narın ya nizam bele ne gol bu gol ne hatحسب عن التخمين كم على حكم ذا بله تماشاوان هجا وک هون دبینن بشا دومین یا ماچا فینال ناورا یک سپور ده بله ایریشک دی چه بوج عالی سرهلدان سپور و لیج عالی قلعجیبه او ایریش هات بیجن بسر نکت بله ناورا یک سپوره و سرهلدان سپوره حتی انها انجام ماچه 4-0 کورنر جبو سرهلدان سپور سرهلدان سپور یرو وكما قلت يعني يجبر آماده كاريه خد كرن چاوی وان دا بو يعني يرو روج امي يرو چبكن بكن قزاج بكن يك سپور جي نورمال ولو دخاي او قولي وان يكمين باورم بو قول gola yekemin bele gola yekemin bu aliye yek spor bele 4-1 yani yek spor seri da bu yani çancara havala van raj haber da mavkir git forma xodana git dava xodana ama tabi dukul sarav insan adike o ki yani bir heavy yani mesela umudu insana dişken bu yani دیسا 5 دقیقه مانه بلکه هیویا یک سپور هبت گوتر بخو جارنا دی 3 دقیقه دو گل هات نکردن د ماچن فوتبال دنه وسا yani evet bunaji ama euro yek spor nakavi euro yek spor ner rojavan yek spor ya bere euro ner veda sahida derin atıda çima atiye guartın valla guartın listikvani wan başın yani çava daxwaziya okey yani daxwaziya serhildani mesela
ناوی بديت إيريشك دنج عليه سرهلدان سبور وتشيبولي أوف سايت حكم أو قبول كر أوف سايت بس نشان كر بله یعنی سرهلدان پر موتیوه بیه بو که بسر کبه ناوی وان سرهلدانه و یک سپور جی گو مسیج را قازنش کریج بو ویجی یعنی امی ویج بگرن یعنی انسان اگر کی پر شخوا امین در کبه میدانی جی در کبه هولی جی بازن خسرین یعنی ناس سم بریه سیجار از ویج ببم و بو قولی دیا جول دو تشيبو بله دو چار دو تشيبو يعني تخمين عمدا اناليزات بر راستا دسبيك ده وصاب مرود حسيك ومثلا قال لك او خوستك تنبو ليفا ام تبين ديكيلك يعني دنافا دي سيدا قاد دقول هاتن كرن چار دو نه قولک ما اگر یک سپور او قولک دیش با ویجه و ماچ ببي چار بسيا چهار به چهار سی و دو دست پیدا که یعنی لیستی خوش به دورا چاو ایدات مزن به یعنی وقت كم ما يا وقت که ماه 4 دقيقة 4 5 دقيقة ما انا تخمين لكم اشتباك ما قلت ناصل از بوم 4-0 از بوم 4-0 ادی کس نکانه من بخسرینه کس از او بکن دو دانه قول خورن و یکی دیج بکوه تهلیکه یعنی ماچ از باورم یک سپورجی دکانه و بکنه او چه قومي الجور تخميناته بشكي وقت جي وندات بينه وصايم بله هاتنا قهرتن الاستقفان سرهلدان سبور هاتن قهرتن او تاکتیکه تكتيكاش بو وقت ونداكرنا وقت aynı rast taktika herkes utkane taktiği bike se 4 dakika mana tehlike cihe bakın çarısı se udra ve çar yani biyeci mesela bu yani hakivan ve hakika nabtinin planmış إيريشك دينج عليه يك سبور تشيبولي دركت كورنر تخمين دكم كورنر جبو يك سبوري بله işte شتي بقشتي يعني ام تخمين فوتبولي انكو المانيا دجين تشيل تاخم تقول حتى قلت انجامي ده بناف هفدر ليستن انجامي ده في حردو تاخم يك سبور و سرهلدان سبور هانا فينالي تو بروجي نوسا بربچعف بيشيا وهنا جبو تاخمين فوتبولي انجي تورنوفين برنجنين دن بريكو بيكتر وەکو دەزانن 2008 تورنوواکە دنیایê din çêbû li Almanya Zank Pauli ew jî gelê bê welatin Kurdistana Başûr إيريشك دين بوبو إيريشك دين علي سرهلدان سبور وتشيبو أوف سايد جيتنا تخمين دكم سي لاستقفاني واد أنا بيش بله إيريشينا بردوامه تخمينكم جرانيد ليزن والي استقفاني يك سبور جي هاتن بله بو گل پنجا بله پنج بدو جبو سرهلدان سپور انتشتا بالا مكشان چار لاستقفان سرهلدان سپور و تنيق العجيب و ايريش دكرن و صاب جراني لاستقهات ليستن و لاستقفان يك سپورجي ديفانسا وا ام بيجن كس جيكي بي بري خونه داوي داري حميل جي خمان بقي چونه سيرانش خورد كرن والله اشتباك ما قلت نورمال يك سبورا از ناس كنا اما ديساجي يعني دو گل آنین و یک سپور هیرو يعني نه روجاوانا گرمه دیار لی جبرك وقت که ما يجي یک سپور حمی چون عالی سرهلدان سپور بو گل دن بینن دیفانس کس نما وانجی کنتر اتاک چکر و برده چون راسته اوجي او كان راسته يعني تشتكي يعني يا هرو يا ميرو ام يكي ديش بافيجن ماتش تكفت اوكي اجبو ويجي نيفا جريان از تخمينا دكم اجا اذا حتى هالجور ام دبينن فاولك خويا هاتشي بو بيتشكي اشياء لاستقفانين سرهلدان سبور يعني بردم كيم مايا و هيفيا يك سبور تخمينكم نمايا جنهابا مرود قريب يجي ايدي سرهلدان سپور بو شامپیونی فستیوالا سیزدان یا چاندو سپور یا جوانان مظلوم دوغان لی امنی کارن بی بریاری بدن حتی کو حکم بداوی نکه ماچی نوسا راسته ماتش نوت فیتی کسی دبي ليستيك نوت دقيقة يعني حتى كو حكم توت كي بيبكا خلينا خلاص نكه ماتش دوامه يعني كان هات کرد به بوک الحسبه کس نزانه نصیبه کیه ولا او دياره بوك بروا سرهلدان سپور بروا هناودي شيء يعني يعني حتى هنا بروا هناودي شيء يعني
تخمین کم کلیکن داوینه لاستیکوان سرهلدان سپور جی رابو سرخه ام هیوید کن کو نه ایشیا بیتل لاستیکوان می کرد جوانن کرد دوی ماچه ده ایشاواتنه به نه ایشن ته در بین گران نخون بله از تخمین کم بجبو درجه سیا و انا چارا و چه کردی تورنوای ده نه درجه سیا التورنوا مرکزی بلی بو جه هولندای تقما اکجیک نه تنه تخمین آلمانیا بون تخمین ولاتین دنجی بون نه وسای بجداری و آوان آماده کاری بله تقمی بلژیکا گنت فرانسا pardon فرانسا ناتن ایسال هولندا سه تقم بون بلژیکا دو تقم بون برلین بله ببوره تخمین کم ماچ بداوی بو ماچا فینال نوبرا تاخیم فوتبال یک سپور و سرهلدان سپور تماشاوان هجات سرهلدان سپور بکنجین سور و یک سپور جی بکنج زر سرهلدان سپور بو شامپیون و فینالا ای سال یک سرهلدان سپور کو جهانا و فرانکفورت و یک سپور جی بیلفلد یک سرهلدان سپور بو چمپیون 5 گل به دو شامپیون تماشاوان هجاج بیر نکنجی کو ام خوازن جواره بجن یک سپور جی چارا داوی جارا چاره بجداری فینال دوی بری نها سه جاری بو شامپیون لیوی جاری مخابن قزنج نکر و شامپیون فستیوالا سیزدان یا چاند سپورا جوان کرد یا بناو مظلوم دوگان بو سرهلدان سپور بله گوتنا تا داوی گوتنا من داوی گوی باش لیست قزنج کرد ایرو یک سپور من پرجت من او دپان yani مگو یک سپور ایروی تماشاوانان جس فوتبال تیر بکن چونکی از یک سپور ناستکم یک سپور ایرو حرف آلمان لایدا maalesef ایرو قزانج نکر كدن ام سرهلدان سپور پیروز دکن بو شامپیون وی فستیوال سیزدان برز فتحی شیا روزنامه‌وان سپور روزنامه ازگور پتکاز گلک اسپاسیات تکن بجداری استودیو بوده ام گلکی که خوشنو بو وان خبرت گلک سپاس باشم تماشاوان هجا ام بری خودن رپورتاجن کو دلاوا فستیوال ده مهرجان ده چه بون بله کرم